Mga igsoon sa basketball, what's up Swish and Shout fam? Here's your 2-minute NBA trade chismis breakdown, Bisaya style. Lebron James has officially opted in sa yang $52.6 million player option. Muraging na niya ang Lakers, sige na be, last dance na ni nato. At 40 years old, murag si King James gusto pag-isa ka championship run sa purple and gold. Extend na po ang rebuilding sa Lakers tungod sa tiguang. Breaking news! Jazz trades Colin Sexton to the Blazers for Nurkic. Ayaw mo kumpiyansa. Kay base ng Jazz mag-build og bagong core while Portland goes for gritty guards. Si Jordan Clarkson gusto pa di-trade sa Utah pero wala na'y gusto mo kuha nga laing team. Buhaya ra daw kaayo. Pang-Congress birada. Mga Lakers fans, kabalo ba mo nga target sa Miami Heat si Hachimura o rookie Knecht? Rumors say Heat might offer Andrew Wiggins in exchange. Maayo ni nga move sa Lakers kung madayon ni nga trade. Giannis isn't asking for a trade, but sources say if Milwaukee fails to contend, basin mangita siya og real shot elsewhere. Teams nga interested? Knicks, Warriors, Heat, even Spurs. Pero, ingon si Windhorst, don't hold your breath, pero keep an eye out. Jonathan Kuminga, murag gusto sa Heat for youth and energy. Basic draft picks plus role players ang i-offer, nagmahay na si Kuminga sa Warriors kay gikuhan nila si Butler. Wala na siya natagaan og playing time. Ang Celtics giingnan nga open to listening about Jaylen Brown. Pero, basin pabitin ra to. Watch mode lang sa ta. Bungkago na nila ang Celtics. Ilisan na nila og mga awater. The NBA is brewing hotter than a Mindanao summer. Like, comment, and subscribe for more Bisaya-English hoops updates. Padayon og lulu para motas ang liog. Peace!